Emikoreji erukwija kubaho ebiro 14 byokwezi okurukwija okwi11 omwaka ogu kandi obwa rwenzururu buriyo n'obushonda esente n'obushagiki n'empiha ezirukwingana obukaikuru 315 n'emitwaro 945 okubasa kushikiriza buri kimwe kirukwetengwa kurebeka ngo omukoro ogu gwabo gw'obusinguzi okurugerwa ahanganzi y'obwa rwenzururu nashoborra ngu okujaguza oku nokwija kuba kuri okw'abantu bona hatari abakonzo bonka oyireho n'abantu bona abatwire omu kyanga ekya Rwenzori oyire kwa kitwe kya Rwenzori manya ule mukonzo manya ule mugabo manya ule muchingwe manya ule musongora manya ule mutoro manya ule munyangore ibobosi mwetongere omumasyono edisoro kishasende nerihere ryayo mukoro nugo gumwe omusinga naija kutongoza entebe kanisa y'ebyenkurakurana ey'emyaka 5 kandi nanokutaho empereza ey'okutaho radio eyanzururu hamwe n'omwanya gumwe egw'ebyoburambuzi omu kichweka ebintu ebikende koleka omubusenga omu myaka 5 abanyabutoki babirikorera programu eyo ey'emyaka 5 kose eyatukahurira mu 5-year strategic development plan Minister w'ebyesente Patrick Muhesi yashoborra entebe kanisa ezibateireho okutonda empiha omukana heru y'obwa Rwenzururu okubasa kwikiriza ebyo ebirukwetengesa ahabwe sente aha mukorogo abatukalinkana tuti oyitumuhandikira ng'omuntu awulire t-shirt shatawurayi betu angana twesya sente esenga tweticho kwakiro ekyo Inyesha suko fundraising naso tunomusiraba kabandu abayima babiri strong umuntu asangu twabikora invitation cards betu nero kandi omukoro babiri henruka nerati batwa kulire setwa uri mu appeal letters emikoro yo kujaguza oku ekabetebekanisiibwe okuba 2019 byo kwikumi omwaka ogu konka yayonjezebwa y'obwanyuma y'omusinga kutwara omwihange lya Buturuki n'okushwijumwa abashaho gakushakirwa amate Isaac Omurkasese ahabwa Tayari West